Gori kraljevski nosač aviona. Koliko je milijardi proteklih decenija Velika Britanija spržila u svoju flotu, nije poznato, ali jedno je sigurno. Svakim danom sve su slabiji, a ruska flota sve jača i jača. Upravo se dogodio incident. Sve gori i to na njihove oči. Više od 10 mornara povređeno je u ogromnom požaru koji je zahvatio britanski nosač aviona HMS Queen Elizabeth. Nosač aviona vredan 3 milijarde funti zapalio se prošle nedelje kada je pristao u Glenmalnu na Loch Longu u Škotskoj. Ali tek sada je otkriveno da su članovi posade povređeni i da je 100 kreveta izgorelo. Mornari su pronađeni u požaru na palubama i spavaonicama za koje se veruje da je izbio u jedinici za klimatizaciju prošlog petka oko 23 sata. Posada se borila protiv plamena aparatima za gašenje pre nego što su delovi broda zapečaćeni kako bi se sprečilo širenje vatre, a incident je okončan tek u 4:30 ujutru. Nosač je u trenutku izbijanja požara bio usidren u Glenmalnu da bi istovario municiju. Mornarima na donjim palubama je rečeno da se hitno okupe radi prebrojavanja. Vatra je izbila kada su neki članovi posade bili van dužnosti i uživali uz piće. Naredba je bila da se raščiste donje palube, nakon što je izbio požar, i svi su se okupili u hangaru zbog prebrojavanja. Neki mornari su bili pijani jer su bili van dužnosti. Oni koji su bili dovoljno sposobni dobili su zadatak da pomognu u gašenju požara. Sistemi prskalica su na kraju ugasili vatru, rekao je izvor za Sun. HMS Kraljica Elizabeta, podsjetimo, trebalo je da učestvuje na velikim vojnim vežbama NATO-a blizu obale Norveške, međutim, povučen je sa njih nakon što je tokom završenih provera otkriven problem sa propelerom. Inače je plan kraljevske mornarice da rasporedi svoj nosač aviona HMS Queen Elizabeth u Crvenom moru suočava se sa značajnim preprekama zbog velike kadrovske krize. Nosač aviona je vredan oko 3 milijarde funti. Uprkos pozivima za njegovo raspoređivanje u regionu, posebno u svetlu nedavnih vazdušnih napada koje su Britanija i Sjedinjene Američke Države pokrenule protiv pobunjenika Huta, nedostatak članova posade ometa ove planove. Nosač aviona HMS Queen Elizabeth, deo Carrier Strike Group, trenutno se suočava sa operativnim izazovima. Britanski telegraf saznaje da RFA Fort Victoria ne može da plovi zbog nedostatka mornara. Ovaj brod je od vitalnog značaja za obezbeđivanje neophodnih zaliha kao što su municija, avioni, rezervna oprema i hrana za sve raspoređene. Dok kraljevska mornarica tvrdi da HMS Queen Elizabeth može da radi bez RFA Fort Victoria, upućeni sugerišu da bi postupak bez njega bio neoptimalan. RFA Fort Victoria, u kojoj je obično angažovana posada od 100 ljudi, trenutno radi sa znatno smanjenim radnom snagom. Kraljevska mornarica trenutno se suočava sa značajnom kadrovskom krizom, što utiče na njene operativne sposobnosti i globalno prisustvo. Ovu krizu karakteriše nagli pad regrutovanja i gubitak kvalifikovanog osoblja, što predstavlja pretnju po efikasnost i spremnost mornarice. Izazovi regrutovanja su posebno akutni u podmorničkoj službi, koja je neophodna za upravljanje nuklearnim podmornicama Ujedinjenog kraljevstva. Podaci o regrutovanju za kraljevsku mornaricu i kraljevske marince pokazuju zabrinjavajući pad od 22,1% u 12 meseci koji su prethodili martu 2023. godine, što je oštriji pad od onog koji su doživele kraljevsko vazduhoplovstvo i britanska vojska. Nedostatak osoblja ne utiče samo na zapošljavanje, već dovodi do operativnih ograničenja.
Na primjer, mornarica je morala da povuče fregate zbog nedostatka osoblja. Kritičari, uključujući Tobijasa Elwooda, bivšeg predsjednika Odbrambenog komiteta za odbranu parlamenta Velike Britanije, izrazili su zabrinutost zbog ovih odluka s obzirom na ionako preopterećeno stanje površinske flote Velike Britanije. Kako smo rekli, britanska kraljevska ratna avijacija trenutno raspolaže sa malim brojem borbenih aviona, što bi moglo predstaviti izazov u slučaju da Velika Britanija bude suočena sa potrebom za vojnom akcijom protiv Vladimira Putina i Rusije, upozorava se u izveštaju koji je objavljen u parlamentu, a prenosi Daily Mail. Naime, Velika Britanija ima svega 169 borbenih aviona u odnosu na 1500 koliko ima Rusija, a njena flota je manja čak i od flote evropskih saveznika. Francuska ima 231 borbeni avion, Nemačka 214, a Italija 199, navodi se u analizi Komiteta za odbranu. Dodaje se i da je 1990. godine Velika Britanija imala 463 takva aviona. To je neprihvatljivo. Ministarstvo odbrane i RAF moraju hitno da razmotre kako da povećaju broj borbenih aviona, zaključuje se u izveštaju.